Welcome back to the channel, Bafetu. You remember this video of this lady here actually saying that South Africans are xenophobic, and the fact that he's with his man and his man is from Malawi. So now she is not liking the life there in Malawi, and she's asking the same South Africans that she was insulting, taking us a step back, and uthi uyacela bafethu ukuthi simdonatele because she wants to come back to South Africa, that impilo yangalena iyabhedza kakhulu uyabona. Yeah, because she was standing for her man, claiming that she has a baby or children by this man, and that indoda yakhe like yabo tohamba nayo and stuff. So now she's asking South Africans, the same South Africans that she insulted, to help her. So before I play you these videos, I would love to know, what do you think about this? And please guys, don't forget to click like on this video and support the channel. Wajika andile. Hayibo wajika andile. Gogo wayithetha kangaka esithi yena uzohamba eSouth Africa, uzohamba nomuntu wakhe ahamba eMalawi. Kutheni ngokutshintshe ntoni? What changed in Malawi? Because befuna uba Malawi wasekoloni lo bekalwela indodza yakhe lapha eKZN lesikhathi baxosha abantu baseMalawi, wasonzela naye wathi no, angeke ngixoshe abantu baseMalawi ngoba la kune boyfriends yami, perhaps waolela iboyfriends yakhe loyo sesiloyo. Athi no, le ndodza lena engithola nginebantwana laba yi3 bema South Africans bangishile labafana bala eSouth Africa, yena wangiphatha kahle, kungani ngifuna kumxosha, nami ngiyalala la. Walala nabo laba bebakhempe khona, wathi no, la ngabe niyamxosha shokuthi nixosha mina, nami ngiyahamba naye eMalawi. Nangempela ugcine ahambile waye eMalawi, wakhuluma washo ukuthi no, bafana bala eSouth Africa ba bulldogs, izinja abakhona ukuphatha umuntu kahle. Nani ma South Africans nizinja nima bulldogs, anikwazi ukuphatha abantu kahle. Thathi kaka kaloko ngoba wasekoloni akhuluma ngesixhosa perhaps. Namuhla uyakhala khona le evene eMalawi, uthi lo mfana waseMalawi somjikele naye ngathi so bulldogs, uthathe lo mkhuba la eSouth Africa, uthi ucela ukuthi nimdonatele akhona ukuthi abuye ade khona la eMzansi, ade khona ukuphila nani. So ubonile ukuthi kahle kahle akusini ama bulldogs, ngilaba ama bulldogs. Ukhuluma nawe nje uyakhala, ukhona le eMalawi uhleli naye le boyfriends yakhe khona lapha eMalawi, uthi yena akasaphatheki kahle, akasanakuthula emoyeni. So ukhumbule la yinini ama boyfriends anganeno perhaps. Uthi ucela donation. Bafana bakithi angithanda abantu besifazane ngoba bonke abami bafana bakithi ngiyabathanda, ngibathanda ukuba bafana bakithi. Bafowethu lo sisi lo bafana bakithi ngalesikhathi kuthiwa bahambe, wathi yena uhamba nendoda yakhe, bayalenga kubo indoda yakhe ukufika, umuntu okufika bahamba bafana bakithi. Wathi yena njengoba kuthiwa bahambe naye uhamba nayo, akanankinga nje ophila la bephila khona, uzodla abakudlayo. Bafana bakithi kuthiwa ke manje useshilo wathi hayi no, ucela ukubuyiswa manje isimasambi kahle ngale ukudla kukho, bayahlupheka bafana bakithi. Uyacela ucela ama donation njengamanje bafana bakithi. Uthando usebuye wabasobha, uthando usebonile uthando bafana into ayingekho bafana bakithi. Seyimshiyela indoda yakhe lapha, semkhombisa ama flames ukuthi ayikhona phela sesingale manje kulamazwe ngaphandle, manje umuntu uyadliwa lama ngeke ukudla. So manje bafana bakithi ucela ke ukuthi nimfayele imali, usefuna ukubuya manje bafana bakithi. Nibheka bafana bakithi la kuthiwa khona donate khona, donatele khona bafana bakithi. Abuye bafana bakithi umuntu waseMzansi bafethu asilutho ngaphandle abantu besifazane bafana bakithi imbokodo. Uyabona lento kalosisi owahamba, ngiyacabanga ukuthi waye eMalawi lo owakhulumayo mhla kuba namamashi kukhishwa abantu bokufika uma basebesenkanje, wathi uzohlala nayo babo ingane zakhe. Wathi abantu base South Africa banonya, amadoda ase South Africa anonya awondli. Okunye ke kuyiliqiniso uma ubuka le trend ekhona. Kodwa ke engifuna ukukubalula la, njengoba esezwakalise ukungahlali kahle, isimo senhlalo singekho sihle lapha sekhona secela ukubuya. Kungicabangise izimo eziyenzeka. Abantu besifazane banayo indlela yokudidiseka, isikakhulukazi mabesothandweni, bagcina sebedelela imindeni, bahambe kabi emndenini. Noma kuthiwa ke kukhona kwenzayo owesilisa, kodwa kungabi phela
isilinganiso lesisuke silindelekile ngokwendlela nje yokwenza kithina njengabantu bakwaZulu. Bese bethi-ke abantu cha akumiwe phela ungabe usuhamba uyogana izinto ezingaphelelisiwe. Owesifazane-ke abe nenkani adelele abone ngathi abantu bakubo bamoshela izinto ahambe kuxatshenwe ekhaya ahambe ayosiganisa lapho aziganisa khona. Kuwumsebenzi wethu-ke njengabantu abasuke besele ekhaya kumqinisekisa lo wesifazane ukuthi hey uyazi noma uhambe kabi uhambe kuxatshenwe kodwa wazi ukuthi ikhaya leli mhla ufuna ukubuya singasho ukuthi sikufisela ukuphi lapho uyakhona kodwa ungathuli ngisho usuhlukumezeka lapho uyakhona ngenxa yokuthi wahanja kuxatshene la ekhaya ngoba kuyenzeka ukuthi uma uxabene nabantu bakini umuntu lo othandana naye akuhlukumeze ngokukhululeka ngoba uyazi ukuthi vela ukukhala kumuntu akwazi ukubuyela ekhaya uyokhala ukuthi lo muntu uyangihlukumeza. Manje ke kuwumsebenzi wethu thina abasela ukuthi sikuqinisekise noma uhambe kabi ukuthi hey uyazi lapha njalo kusekhaya uma kuthiwa kukhona okungahambi kahle ubuye nje ekhaya thina siyokwamukela nokho noma sixabene kodwa asifuni uhlukunyezwe noma uhambe sexabene asithandi uhlukunyezwe. Ngakho ke uma uzwa ngathi uyahlukumezeka sikhona siyokuvikela kulokho ukuthi sihambe sixabene isijeziso salokho asisho ukuthi hlukunyezwe. Kufuneka nje sikwazi ukubaqinisekisa ngoba abantu besifazane baze befe behlukunyezwa ngenxa yokuthi abakwazi ukubuyela ekhaya bayokhala ngoba banento yokuthi bahambe kabi. Nalabo basekhaya vele nabo uthola ukuthi abakhulile banento yokuthi siyobona msana ukuyenza leyo nto zizofa ingane. Nalo nake wesifazane siyafisa ukuthi akwazi ukuthi kuhleleke kahle indlela yokuthi abuye azekhaya. Sanibona nonke South Africa nazi nabe phuthuma eshisa bhe evutha amalanga mbafuthi kuthiwa ngane zakwethu usisi owekade ethi abafana bala eSouth Africa bamzalisa bangamnaka bayizinja wahamba neshangana laseMalawi wathi abantu baseMalawi banempatho kuthiwa njengamanje bafethu uyakhala usisi uthi uhlukumezekile eMalawi uthi leli shangana ahamba nalo kuthiwa hayi liyamhlukumeza ngale selifike lathola intombi manje ufuna ukubuya manje imali yokubuya kana uthi uyacela bafethu umuntu naye lokhana kubafethu ePosters Vivanesi simenzele idonation bafowethu khona ezokwazi ukubuya ngane zakwethu ezengana eSouth Africa. Siyacela ngane zakwethu okonwe ngomlomo bafowethu kulungiswa ngawo umlomo. Siyacela ngane zakwethu ukuthi sikwazi ukuthi simphosele bafowethu khona ezobuya usisi bafowethu ezengana eSouth Africa bafowethu kuthiwa nje eMalawi bafowethu kuthi umfana usemxoshile kubo kuthiwa bafowethu awusiyacela ngane zakwethu wahamba nezingane lo sisi lona bafowethu siyacela bafowethu siphosa izivivanweni yamahloni kimi. Okay, so we have reached the end of the video. Please subscribe to the channel if you're not subscribed, and please don't forget to click the like button so that this video can reach more people. So ngicabanga bafethu sende njani simside or sende njani bafethu, because at the end of the day she is a South African woman. So what do you think about this video? Let's have a conversation in the comment section below.